kan channel kal tlanga kan chanchinthar thlir zauna min lo ngai hlut sak thin tu te chi pai le vek ule tun tu ba hianin kan thlir ho ma sak per tur chu nimin march ni som ni pariat zur top ni chun lai vela ko chaklam Thailand le kan chaklok Burma te lir nging na takin a soya wanga har sat na lo thleng chungchang hi kan han thlir ma saperanga nimin zur top ni khan Burma lir na takin a nginga tin Burma ram chak chia Thailand a po helir ngi na sa takin an tur boka helir ngin chak zong hi magnitude pasari point pasari vel nia soyenia helir ngi a thlen nuwa after shock an te lir angin hianin a hnu loka lei hi ron chele thena chumi after shock chu magnitude paruk le point level ni in anging non le nia soyeni bokani US Geological Survey le Germany a GFZ Geoscience Center ten an report danin helir nging lo chuana mun hi Burma ram chunga Mandalay hnaya om Munia was quartanga kilometer somnga vela hla tanga thleng niin an soya helir nging ina le tanga ron ir chuan kilometer somvela tangin lei chung rila tangin ron ir chok nin an soya Burma ram lir nging hi voi level zet a zon deuh thoin a thleng dia soinia lir nging chak tak magnitude pasari point pasari velina leilungan ngor taka chuan chet nan sataka thlenga kan tur pui hlea helir ngi India rama por hret thenia tin India ba ka China te Bangladesh ate po helir ngi mun then khata hretania India ram chungbi ka chun Kolkata mun then khata te Imphal mun then khata tele Meghalaya East Garo Hill district lama po lir ngi athem chun lo hrevenin an soi pokani lir ngi wanghin Burma mahen bi za sumli pali nunnan chan to nia soyania Mizo sari somni pathum chungin liaman tor nia soyani boka nunna chanza thi hei ai po hin ala tam chho theinin sipai sarkar ho tu mingang hlaya chona soya lirngin namuna hian damdo in te chu hliam tur te an kol ngai in an khat tren tun nia soyania chu mi awang chuan Burma sarkar hian damdoi le hemi damdoi in man ro chungchang vela ta point har satna na satakan tok chho nia soyania chan chu Burma hi kan hriat thawangin ram boi rei takan tur to wangin hetiang ang riselna khami damdoi in le damdoi man ruang chi ta pon lo tla cham hle to nia soinia heng te wang hianin Khawvel sarkar rang te chuanin tanpuina pek anin tiama heng hi Khawvel sarkar ram lian then khata bikin US te point an president Donald Trump an Burma ram ina lir ngingan tur hi kan tanpui don ti in thu chuaron neya tin lir nginga wang hianin Thailand a po hian ni zandariat thleng khan nunna chanza thimi pakwan tling to a heng nunna chan jinga pariat te hi building saklai chimina del hlum ten nia tin pakhat dang chu mundanga mi nia tuna hianin chanchinthar lama lan dan chon in satu mi somret pakhat te chu helir nging ina ti chima wang hian mi somret pakhat te chu tuna hian anomna chin hriat loin an bori india soinia Bangkok ko thlera po lir nginga wang hian mi puiten chi ai da sa konga kallai te le in chong sang tak tak om ten sa himna zongin an rak chel chula Bangkok khopuya traffic hemi motor vei vak te po a chol thupa mi pui van tlang tam takin mani in lampan tuma vei va na te po an har satnan tok na sa nia soinia helir nging hian Burma le Thailand a ngong da sa hle ani tin Thailand khopui Bangkok ka in chima hian mi bo te omna hi chui chu tumin chan chok to pol te chuan na sa takin tuna hian nan thok meka drone mangte uisa thiam te roin mi hring omna chin khatiang in chimina delte an omna vel chui chok thei tur khan uisa thiam te pon roya drone te pon mang nia soi ni boka tin India ram Prime Minister Narendra Modi pon Burma le Thailand la lirhing tur te tor pui thu a social media posa atar langa tin India chuan tanpuina pek thei anei chuan ain hong rega ni ti a soi boka tin Burma sipai ho tu mingong laya khan in India tanga tanpuina an don thei thu te poron soi to India point tanpuina damdoi te le man ruate at kenglu chhodon dia lang ta ni ti chuan World Health Organization WHO tia an hriat lar point Burma rama hliam tur te tan damdoi le damlo en kol na man ruwa pek anin huam reng thu an soi boka kan soi photo angin Burma ram hiram boy nia chu wang chuanin
mi pui te har sat na hi rampo na tanga han tran pui mai thei lo na chen te po om ve chan chu bar maram hi ram tam thakin an kom sera sipai sarkar han dina hianin tran pui na han pe ka han tho pui don point engeng mo ram buin tok me kan nia kan hria thau angin a bar ma sipai tele atol chung mi a hel pol sang sang te no ma wangin hetianga rin lo le van doi thak taka har satna han tok ta thut thi rampon lama tanga tan puina in pek po ol som lu tuk lowa amaro chu barbasi pai sarkar in honsel chuanin ram sang sang atangin tan puina le chan chok tu pol te pon lut chhozel thei turangai ani chungte chu barmaram sarkar chanchinthar ania hetiangang athlen mek lai hian barmarama sipai sarkar nilo Eptupol National Unity Government NUG ti te chuan Khawvel ramdanga tanga tan puina peturin gen na an siam na sa hle thunga an ni lam hian mi puite har sat na hi sipai sarkar te he thiam lo ba sela hi ke ni Eptupol Democracy du Pol National Unity Government te chuanin hi kan thlop renga ni ti in Khawvel ram lian te le ram sang ram thenom te pon niang khang te khatan puina peturin le tan chan chuan na tho pui turin Khawvel ram sang te an ngen me ka ni chu tiang chu kan chak lama a chiat to na thlen dan ani a Thailand te po hianin har sat na lian tam taka oma ma ro chu tuna he chanchin kan ron buat soila hen Thailand a bikin Bangkok an airport te pon hong le to nia soi dia tin bar marama hianin Mandalay khuate sangai region te khetiang zauna thlak chen na nai then khat khimita han pheive langa te po helir hing hong na satakania chu wang chonin barmarama har sat na tok tu te le Thailand har sat na tok tu te ril ruina sha ve renga ni ti kha kan soitel du ati chon kan chanchinthar thlir ho pahni na tan chuan Russia le Ukraine boina chungchang boka kan han lut lenga Vladimir Putin Russia president chuan Thu Thar ron nei le ni ale lam zo tak chuan han soitele Putin hianin Ukraine nena an boina hianin chuan lam chi sang hen nei tarenga moti mei turania kan video ron upload thina hemi chanchinthar thlir zauna kan han buat saya po hian Russia le Ukraine chungchang hi chu voi duai lo kan ron soit lang to fo thina kan channel min lo ngai hlut sak tu te pen in tha fo to thin o me tun truma hianin Russia president Vladimir Putin chuan Ukraine ro rel mek an president Volodymyr Zelensky chu atram top thleng nu po in thlano hoi hot lo wangin dan lo angaro rel tu ni na ron pu le to chu wang chuan Ukraine le Ukraine chu UN United Nations en kol na hnuaya omri phatsela in rem na a om thei chawang ti te in thu chuaron nei ani hei hin ni min March ni som ni pariat zir top ni khan an ram kho chak lampanga a thu soina he thil hi soya chu wang chuan US President Donald Trump malak na Ukraine le Russia in do na ti top tuma in ka haite om tura palai na ten tho zak laya Putin an Thu Thar ron nei le ta hian Khawvel chanchinthar alu ne view maya heta hianin Ukraine lam hi chuan Putin an chuan lam chi sang hetiang aron nei le ta ka hian Russia hian in do tuna an machon me ka hian in rem na du tak lo US President Donald Trump pakhan Putin apo kalo noranga reilo tia he in do na hi chu kan ti to pang tia alo soi kha Putin am mi zia tak a shelo ni ti an ram Ukraine ram President Zelensky an US azukala Donald Trump ate a shil kha a dikta ma chu ti mai tur khop hian in tuna hian thil akalani chu tuna hian Ukraine le Russia chun in do me ka hetia keini ami nol pui ngai dana po Ukraine tan hian in do ma chon mek laya in than han bot sai chu thil theilo tlukania chu wang tak chuan in do an ma chon mek ka wangin Zelensky po hianin an rama in than a hoi hot theilo a chu wang chuan a Trump top ma sela president ni na kha chel chun zom ta zelani hei takhi Putin hian rem changa ron la in Zelensky beina na mangta chu wang tak chuan Ukraine le Russia in kara in do na lo thleng meka in rem na kong tu na an zon mek lai hianin Putin ve thung hi chuanin Zelensky hi tu na hian dan ang takaro rel tu mi pui thlan ani to lowa a chan chu atra ma mang zo to a chu wangin
in than te om le ni lo chuanin Russia tan hian rem da siam pui tla kan ni lo tiang thuk deuh khan aron pu chu ni ta ber mai ani ti chuan Putin hian he tiang hian a soya UN hian US le Europe ram te le Russia tho pui ram te hemi chungchang hi soi pui sela Ukraine hi United Nation in tun ma lama East Timur le tun malama Yugoslavia ram then khatain kol angkhan Ukraine hi United Nation in en kol phot sela chu Zelensky kha bang phot sela ti na ngani chu tiang ang chuanin he Ukraine ram in en kol na hi buat sai ni phot sela ti chuan ram le bon na chu om thei mai lomi tiang deuh khanin Putin hian ron soita Russia hianin Zelensky hi nokhin ti em chu wang chuanin heng chuan lam te poi Putin hian ron nei ta ni te poi na langa ti chuan Russia lam hian Ukraine si pai te pon an ram hroi tu abikin Zelensky thu pe khin zom thalawa chu wangin Russia rama kol phetha siam chuan mun te po man ni loka in ka hayan nei na tura US malak na in biak rem na an nei ang khami chawa an thutluk na ang deuh te kha Russia ram kol phetha siam na mun le Ukraine rama kol phetha siam chuan na mun te in ka chiat sak ton to lo tura US ina angen na kha tuna hian Russia chuan Ukraine si pai te hian an ram hroi tu te thupe khin zom thadu lo chu wangin Russia rama kol phetha siam chuan na mun te chi an la be chun zom zel ni nan soya ma se hi Ukraine lam chuan nat takin an chang le ta Russia zok hi lom dot soi chu Ukraine kol phetha siam chuan na mun te an ron be chun zom zel zok ani kha tin ram pahni te hi tuna hin thu in chu in Khawvel ma an thu in chu kha an ron puang chuak ton ta ni kan soi fo to thina kan video masala ma te po US lamin remna omtir to ma an lak mek na hi Russia lam hian an thlop thalu tuk lo amani chu o ti thein thilakala Putin ala hian remna omna tur ti khotlai dan rugo ta zanga mati mai turin chuan lam sang ron siam boka hei hi chu thil chiang taknin alangani Russia le Ukraine in dawa hian Russia hian kong le lama thlir chuan Ukraine hi a chau sual ve deu mani chu ti the nia February ni sang ni som ni pahnia tanga he in do lo chuak atang hianin Ukraine hi Russia hian an tum ang tak chuan anwa ne bor lo riau vetlat maya chan chu Ukraine ram khochak lam ma kan son zele Russia si paiten an la duai tianga chanchinthar vela an puan hi chiang deuh tu ten an soidan len deuh then khata Poland dan chuan Russia si paite hian Ukraine ram khochak lama hian ma son na an nei lo en ti vetlat pokani chu tiang chu Russia din mun angalang ni ma sela atak tak a reality an tia khan Russia hi a chaklu tuk lo ani tin kan video upload na salam panga te pok nan soi to thina Putin hian Ukraine hi sipai noi khatvel nen chuan runila kan ne mayanga anram ko puiber gift te po kan lamayang tin aringa katiang khan Ukraine hi arun ta khan ya amara chu he aro man na hi a hlotling tari lawa antum ber chu Ukraine Russia tho pui thei tur sarkar din ania tuna Ukraine an ram hroi tu Zelensky hi Russia du lo tu Russia melma tu ni wangin Putin hianin Russia president Putin hian Zelensky hi nokhi ti ema achan po Ukraine hianin NATO North Atlantic Treaty Organization zom ven tuma chu Putin hian angai ngam thlot lo ani achan chu kan video masalama po hem chungchang hi chu karon soi to wangin thui tak ka soi chun zom lo wanga Ukraine le Russia chu ram in then om chian ya India le Pakistan amo Bangladesh le India khating ang chi Burma le India tiang chi a in ram in dot chi kha in ram ri chian nia chu wang chuan Ukraine hian NATO hi zom ta sela Russia ram tan chuanin an mel makum hlun tun ma communist kulpuyen ni lai USSR an ni lai tang toa Cold War hunte han thlir le tin khotlang ram le Russia chu in epreng ral thuam le Khawvel thiam na lama po in ela masa zok le chung nung zok ni tuma khatiang anga mala charan ni laya an unaw anga an ngai Ukraine tena an mel makum hlun le an du lo berthin khotlang ram in zom khom pol pakhat NATO an han zom te ka chuan Ukraine khan NATO sipai tele ral thuam ten hanron chop lut tonga Russia tan chuan ram ven him na lama po thil hlom takania
tin Russia han en thak na tan te po thil rem chang tak te po lo ni theini heng te wangin Putin a hian Ukraine na NATO ramzom an han tum Zelensky kai hroi na hnoya zom an han tum hi ngai ngam lowa a run ta khani pera chung chu voi tam kan soi to wangin ti khan thui tak chu kan soi lawanga a lo ngai thathar te kanom takin kan han soi thar le mai ni sela hetiang boina al thlen ta ka hian hemi Russia president Vladimir Putin a hian remna le muan na ai chuan adu anga alo control thailo Ukraine hi la do reng hi la du ta zo ka mani chu oti tur te pon dia chung te chu chanchinthar a hianin kan han thlir zawa tin tun nai lo ka chanchinthar lo lang pakhata chuan Putin a chungchang po ka hian India ramaron jin te po tuma India le Russia he tun ma zong India independent nei tir chowa tanga puneru te hunlai tanga intrian thatak kan nia he India rama chuan tuna niti ayok lo nita 5-year plan tia kan threatin planning commission tia kan threatin ina planning commission ina 5-year plan an ti kumnga chunga India sarkar lai puim kaldan tur ro manna nei ang chi te kha heng USSR communist sarkar socialist sarkar ina khatiangong ro manna nei ang zul zue dinania khang te kha beng tiwara han soitel tamai mela chu wangin India le Russia hi tun ma tanga intrian thatak an nia adik taka soichon Pakistan le US anin thurwala India le Russia anin thurwal thin tia soi ang dep to potun ma te chon thil thleng thin ania amaro chu tun no chon thilom dan te politics te in lum le tain thak ta India le US point thin thatak an ni chhota Benazir Bhutto I Trump ma salampang sangkhat zakwa som kuwa Khawvel bora te ka chuan US hian in Pakistan hi atran thei em ti chuan Russia in India ron tran thunga India le Pakistan in tiu boya piang in khatiang te khanin Khawvel boro ki politics boro ki kalton vel thinani India rama hai kan ral thuam kan India sipai te ral thuam nei that tam tak su khoi in do thona an tiang chi te pai hi India hian in Russia tanga alak lu alei te ni ta tin kan India rama sipai te silai man te le ral thuam tam tak Russia atanga leite ni thina ni tun ma chonin in thian thata kan ne tuna po ai ni thian thata lo ti na ni lowin India hian tuna apik takin Narendra Modi an BJP kai hroi sarkar ina central sarkar an kai hroi chawa hen US lam hin na sale zol zok na hoita ka wang hianin tun din muna chuan US le India in kar bo rok po tha chho viau ta khangang ta kha Russia le Ukraine poi kara kan han zep tel lok ani chu kan soi thuilu tuk do ne ti chuan Ukraine le Russia in kara hian remna le mon na hi omtir tumin President Donald Trump pa hian mala na sa sia a soi anga ol samlu tu ki chu ni talo ti ro chu kan soi non le atul o me eng pon ni sela hetiang boina lo thleng te hi Khawvela hian remna le mon na hi om sela ti chu nang le ke hian kan du perin rin omani chu wang chuan he Ukraine le Russia te in kara hian remna le mon na om theina turin engeni Khawvel sarkar le United Nations te po hian in ma chak takin la sela du om khop mai ti chuan kan chanchinthar thlir ho pathum na chuan Australia ram kan thlir ve thungonga kan chanchinthar thlir ho a hian in Australia ram hi voi khat ba kan la soilo in gar ria han soi ve ta hrimila Australia chuan kumin me ni thum hian in thlan puyan ma chondona an Prime Minister tanglai Anthony Albanese te Paul Labour Party te chuan sarkar na kai hroi chun chom le tumin thei to pin man la amai ro chu sarkar hi an kai hroi chun chom le theingem ti chu zauna om thei takania Prime Minister Albanese hian a khingpui Peter Dutton chu an thlangtling ani chuan Australia ramtana nung tol na satakani don tin apu cheve thunga amai ro chu eptulam hemi Prime Minister candidate veang Peter Dutton ve thung chuan tuna kan sarkar ron mek hi kumthum kalta sarkar ai khan athazo kem ti chimi puiten an ngai tu no na ngai tin tuna Prime Minister ni lai mek Anthony Albanese hi beilet ve thunga tuna hen campaign ten han nei chhotana TV debate te pon nei chhotana Australia politics po ngai nom chhoviawa Australia hian vote nei za thimi makta doi sompore don an oma chuan Australia rama political party lian deuh deuh pani chu Labour Party tuna sarkar lai mek le eptulam
Liberal National Coalition an ti te hi a in bei tur per ten nia independent candidate te le a third party ang te ka chun om ve thei ome ti chuan an ram parliament a hian seat omza thi za somnga nia sarkar na siam tur chuan seat somsari paruk mutlina ngai ni chu ti chuan Australia rama hian an ram politics hi a chi chom ve fo thina kumriat kalta chung khan ruai tulu an ram prime minister hi voi rukan in thlak man nia soyani chu wang chuan Australia tuna an in thlang tur hi Khawvel ram rang te pon an ngai ven viawa tin chanchinthar puang dar tu te point an cover thavio ni ti chuan Australia hian an ram ruai tu turan thlan dan hi an dang lam viang reng khop maya Khawvel ram tam zo ka hi chuan in thlan reng in candidate a vote musang per te hi tlinga puan hal mai an ni thina amara chu Australia raman in thlan dana hi chuan in candidate zinga khan hemi bial pakhata candidate zinga khan vote la tanga za somnga percent ka bi 50% an mu phak lo chuan vote an thlak don le te ngai thina ni chu han ngai to taila candidate paliom ta sela khang candidate pali te zinga aktu mo ber khan za somnga mu tin lo chuan vote kha thlak don le ngai ni ange ni hemi an thlan dan chu kim changin kan soilo nga ma ro chu ti khan vote an mu sat kha an han sem rual le ti chuan mi pui ta khan vote an thlak non le thina ni Australia rama an vote thlak dan hi Khawvel ram dang tam tak te ti dan lo anga ni wangin a dang dai ve ma kan threat na ti zawa chung te chukan han soi ve le ni sela ti chuan kan chanchinthar thlir ho appalina tan chuan US President Donald Trump pale Canada Prime Minister Mark Carney te chuan avoi khatna tan telephone in biak na nizan zirto March ni somni pariat zan khan an neya he an in biak na hi Khawvel chanchinthara te po alo lang na saviawa US hi Donald Trump an president an rondi le atang khan in Canada ram nen hian an borok hi a che chho viawa Trump president ma sakpo khan Canada hi a bei viawa ni a ram thenom te hi Mexico te Canada te hi Donald Trump hian angai na lutuk lo mani ram thenom te ne in thien that nei tu mai ma hian in a pu chevio thei thina Donald Trump mi ji chu kan thrianga pa phung lung ve tak pe nia thu khu nei lo ri pop chi ni wang hian tun tum president avoi ni na tan han di po hian an ram thenom Canada chu tun April ni atanga ka US atanga bungrua an thon chua Canada rama an lak lu anga te chia an lak kha an tin niam lo ni chuan Canada rama atanga bungrua an thon chua ve Canada ina US bungrua an thon lu ve kha za som ni panga ti puna awawani chu wang chuan ram pani te bo ro ki tun na hian so sang chho viawa ti chuan Canada ram hian April de som ni pariat hian rampum in thanan ma chandona chumi ni wang chuan in he an ram thenom US nenan borok ki tun anin thlan tura po hianin borok vohot tu ve tak mai pakhatania amara chu Donald Trump hianin a social media man Donald Trump ta social media pakhat kan soi Truth Social atarlan dan chuan tuna Canada Prime Minister nilai Mark Carney nena telephone in biak na an nei hi thil omze nei tak le in borok sang khai tak ka noya kanin bia tia ti chuan Trump an he social media Truth Social atarlan dan chuan Canada Prime Minister nen hian an ram in thlan April ni somni priatan nei zo huna in mu na neya ram pahni te in kara in sum don ton na le tho dun dan tur angchi te soidun kan rem ti in aron tar langa tun din huna lan dan hi chuan Canada an Prime Minister bangta an Prime Minister Louis Justin Trudeau ai chuan tuna Prime Minister ni mek Mark Carney hian US ne na an in lai chin na chungchanga hian boruak tlem chuan nei thazo ka mati thei ania hei hi chu thui takan lu chil lowanga ti khan kan du tok le mega kan chanchinthar thlir ho panga na chuan nimin mart ni somni pariat zur top ni khan Israel chuan an ram then om Israel marlama om Lebanon khopui Beirut Chimlam Sira Hezbollah te tom kuk chu indo thon mangin
a bei chiam maya Israel lam hian Hezbollah te chu an drone check khom na chu bomin an kap chiat niin asa an soya he in be na lo chu chan Israel lam soidan chuan Lebanon chim lama tanga rocket pahni manga Israel an ron ka wang ni in an soya chu rocket an ron ka chu tanga dar kar khat no Israel in do thona te hian Hezbollah te tom kuk hemi Lebanon chim lam a khami Beirut kho chim lam Lebanon ram kho pui bar Beirut kho chim lam panga mi kha an va beilet ta nia soya nia ti chuan kan video upload ma sa lama po konon soi to tun hnai chawa hian Israel hian in Lebanon lam hi a bei zau zawa a chan po Israel hian anin soi thiam na chuan heng aram thenom te hian in tunan laya Gaza Strip a Hamas te ne na anin bei thar le wang hian hemi Lebanon lampang side atang hin Israel hi anon bei let vel a Hamas te thopui le Hamas te trantu te kan chu wang chun Israel hian in tharum mangin a chang let lo thei lo ni tin thiam thu anon soi ve bokani chuan tuna kan soi zur top ni March ni som ni pariata Israelin Lebanon chim lam ram a Hezbollah te a beina hian Hezbollah lam ve thungaro chuan he Israelin a puna hian Hezbollah te hi kanin ro lo shima Israel hian in thiam chan nan mai phi nan Hezbollah te min pu atia hei hi nikum November thla khan Hezbollah te le Israel te hi friends te kami sarkar enrolna awangin in ka hayan puang nikum November thla khan amara chu nimin March ni somni pariat zir top nia hetianga Hezbollah te le Israel te nin bei chun zom le ta ka hian he in ka hai thutlung hi bo chiatin om ta nia ngai thei anita Lebanon President Joseph Aoun na chu tuna hian friends ram azin me ka he thil thleng hi awazin naram friends ram President Macron apo ashil to nin Khawvel chanchinthar then kata hian alo langa Lebanon President Joseph hian in Israel hian in ka hai thuthlunga bo chianin apua Khawvel ram dang te chu Israel te chu in ka hai thuthlung zom le turin ngien turin abei sei thu te po chanchinthar lama kan lo muani kan thret na tizawatan han soi taila Hezbollah te hi tu tengen ni kan ti hi kan thret chak te porin oma hreto tan chuanin kan soi non lawa mara chula shalo te kan om mil takin Hezbollah te hi Lebanon rama Shiit Muslim te annia anni hi political party anga indin tranin an han kal tak taka fir fiak polain letta mati mai tur khopin an lian chawani Israel le khothlang ram ten Middle East a boina an siam dolet tur a pol din annia heng Hezbollah pol te hi Iran sarkar in a thlop tha ema ti chuan US sarkar le ram tam takin Hezbollah te hi fir fiak pol terrorist pol hlom takan puanga Israel chun kumsang ni som ni pali kum top lam khan Hezbollah roi tu Hassan Nasrallah kha an lo ti hlum to ni Hezbollah the kumsang ni som ni pathum October ni saria Hamas ten Israel chim lam an bei tu ka Lebanon lam atangin Israel te hian bei ve ngala Hamas te chu han soi taila kan video ma sa khan che takin karon soi to mar chu ngai thalo te kanom takin Israel hian an ram hemi an ram ri te pa hian mel ma kum lun Palestine an neya chuta chuan Gaza Strip a hianin Hamas ten rowan rel beka chuzu tu na Israel ram boi mek hi ni tani Hamas ten en hian nasat takin Gaza Strip a anin beya chu Gaza Strip chu Israel a chuan chim thlang lampanga omania ti chuan Lebanon chu Israel mar lama Israel ram rin ni tani ti chuan Hamas te chuan Israel chim thlang lama Gaza Strip atangin Israel ten en boinan tok meka chu ti mek lai chuan Israel mar lama an ram ri an ram thenom Lebanon atangin Hezbollah te hian Israel hin non pe veni achan chu Hezbollah te hian Palestinian hemi Hamas hauti an tran awang le an thopui awangin khi lampang mar lama tang khan Israel te hi an non pe ve bokani ti chuan chu kan soi tong October ni sari sang ni som ni pathuma Israel le Hamas te in kara buina an chua tang khan Hezbollah te hianin an non be ve ta ngala Lebanon lama tangin ti chuan Hezbollah te hi
Lebanon rama hian Paul chak tak kan nia Lebanon chim lam ram te hi chuan tu hnuaian da deuh vek nia soi the nia sipai Paul hi nuai khat chuang an nei nia soi nia maro chu chui chiang chu ten an han chui a hi chuan an sipai nuai khat nei in soi hi chu si nga tanga sing level ba kan ni lo nge tia soi Paul te pon oma ti chuan Hezbollah te hi Iran sarkarin poisa le ral thuam lama a vur na sa ema tin sipai te poi Iran sarkarin training a pethin nia soi nia tin Iran mai ba kai hian serial rama asataro re lai po khan Hezbollah te hian tan puina sum le a ral thuam ten dong na sa ema tun thleng hian Iran le Syria ram tual chung politics a hian Hezbollah te hian thu nei na kan tinge tho pui thatak an la nei renga chu wang chuan Hezbollah te hi firfiak pol le political party pakhat ang leka ngai thei pon ni lowa ram sang sanga khatiang tho ho pui nge ni thu thun pui thatak tak an nei wang hianin pol chak tak le pol hlom tak an ni ven na lai po kha oma chu wang chuan Israel sarkar tan po hian an nok em ani ti kha kan soi thei ni sela ti chuan a paruk na chuan India rama kan lo lut vele don tonga India ram politics te hi angai nom thina chu wang chuanin kan chen ram te ni boka India ram politics te po han thlir ho le don taila West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hi han thlir ho taila West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan March ni som ni pasari ninga ni khan England rama Oxford University a thu soina huna zuk neya he thu soina mun hi Kellogg College Auditorium ania a thu soina hian India rama rural mek BJP te akap na sa hle ni direct tak chuan soilo ba sela India rama hianin politics manga intendar na chu a dozel tur thu te soya mitin huap zo sarkar nei chu atan a thaber ani ti te soini he a thu soina hianin BJP te malak dan Modi sarkar kai hroidan ngai bel thei turin India rama chuan sakho pakhat angeni sakho lian tak India rama sakho lian ber zui tu ten sakho te nau zok te le nam te nau zok te an rab betan ti du da khatiang chi khan thila soya tin I athu soina hian zauna adonga chu a zauna dona chuanin kumsang ni som ruka hian India chu Khawvela economy lian ber e le bar kai hnoya ram lian ber ani arin le rin lo an zota hei hi West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hian India ram chu kumsang ni somruk po lo thleng ro sek sek Khawvela economy lian ber ramani lo tur thu ina changa hei hi BJP hroi tu te chuan nat takin an chang leta Mamata ina khutliang mi ram le ngal sap rama Oxford University lama India mingchiat theina turamo India sarkar khatiang arin lo thu te azuk soi kha an ngai mo em a chu wang chuan BJP hroi tu le West Bengal en kol tu turan ruat Amit Malvia chuan India ram constitution office lo mek tu chief minister ina hetiang thu sap ram lama zuk soi chu thil poi tak ani thu soin adem thu atar langa tin Union Minister Sukanta Majumdar point Mamata hi natakina ron changlet boka West Bengal tata in nanakar ansiam chuana mun puipo he nu Chief Minister nemek Mamata wang hian anin suan chuak ani kha chu wangin West Bengal mason na tu reng hi Mamata wang hian a thun opani kumsang ni som ni poroka chuan state West Bengal state a hian assembly in thlan kan ma chonanga chuta chuan BJP in sarkar na kan chonga BJP sarkar hnuai chuan West Bengal hian siam thar le na melan mudona ni tin Union Minister Tanglai Sukanta Majumdar chuan Mamatai beilet nan trong kamaron chak chok vele bokani Mamata Banerjee hi chanchin hi ngai nom ve thei viawa ama po khan karon soito a Narendra Modi kai roi sarkar hi a eilo mai ni lowin an chou thei mai khopa West Bengal hian CBI ho khan Calcutta Police Commissioner khamman tumin eiruk thupoi a chuina konga thil fello CBI ina an mu chu wang khan West Bengal City Police Commissioner khamman tumin an va hela Mamata Banerjee hian CBI ho khamman turin
West Bengal police te kha lo tir ve le boka khatiang khan central ina West Bengal state ta thu nei na emo khatiang in ro na nei an tuma piang hianin Mamata Banerjee hin na tak hianin ado dal thina ni thokar lai po kha Calcutta University nge jam Jadavpur University zoka an chancellor state governor ne thin ta kha nge ni assembly dan siam tharin chancellor atan hian governor ne lowin chief minister ni to tur ni ti te kha rot te kha ne kha khan ti lot ling time ti chakor helawa tin Mamata Banerjee hianin hemi central sarkar Narendra Modi kai shoi hi ya kongeng ki mahina do dala mati mai tur ni ya central sarkar na ti tur an tuk te hi West Bengal a chu kan ti ve lawang tingar ngar khania chu wang chuan nula ania ama karon sei tong khan falul lo thakin politics a khela chief minister ni meka tin central sarkar lai mek India ra kan prime minister Narendra Modi pot lang valandia falul lo thakin prime minister ni boka elai nula senior le tlangwal senior pani hi anin mil lo le ni hi ati te po hian a sei thai ome enga po chu ni sela mama tai tuna he ka chanchin kan sei mek West Bengal chief minister mama tai hi UK azukzin hi zinkara slipper nen awaka jogging ati enti chanchinthar de palo langa mama tai chu pui ve takani achang le cricket ten khel viang lob pasari kai chungin tin helmet chungchanga awareness a siam thon pon helmet khum ten two wheeler aten chuang ve lob boka a hun lai zirzel hianin na dap theya thave tak chu ni ome ti chuan kan chanchinthar thlir ho a pasari na chuan Delhi police te chuan mars ni som ni pariat zirtop ni khan Aam Aadmi Party ho to pa Arvind Kejriwal laka FIR an ziak lut ta he thu boy hi Arvind ta hianin Public Property Act abot chia nia pu ani wangin zialu nia he athu boy hian sarkar sum diklo taka man wanga pu chia ta nia wanga police te hian Delhi police te hian he FIR hi alaka hian ziak lu tan nita he thu boy hi April ni sompariata Delhi a Rose Avenue kota ngai tu tura ti nia kan video upload masalama khan kan soito hemi case chungchang hi March ni som pakhat khan he thu boya wang hian Delhi court hian Delhi police te hena FIR hi ziak lu turin hretirnan lo chu to ni he thu boy hi kumsang ni som pakwa dai to khan thelu ni to chuti lai chuanin Delhi chief minister ni mek Arvind Kejriwal le khati laya AAP MLA Matiala MLA Gulab Singh le Dwarka municipal councillor Nikita Sharma te hemite pathum laka hianin he case thelu lo ni to a he an thu boi ber hi chu Dwarka veng chunga sarkar poisa manga diklo taka hoarding hei kholai vela thil poster lian tak an tar Mizo tena kan ria thiam te dan tur lian pui hoarding an tarang chi kha Dwarka khan an tar ta sani Aam Aadmi Party le Arvind Kejriwal fakna ang chi kha hang kha sarkar poisa manga tarani wangin heng te hi sarkar poisa ani na lo turanga manani wangin he thu boi hi zialu nia chuan Aam Aadmi Party te hian he case chungchang a in soifianan ron neya diktaka soi chuanin Delhi kho chunga hianin Aam Aadmi Party ho tupa Arvind Kejriwal hi beya tok ani meya Narendra Modi te Home Minister Amit Shah te tin BJP President JP Nadda te hoarding pol lian tak ani tara tu man case and file lenem natinge Arvind Kejriwal le tho pui te chau laka hian case and file ti te po kha anon in soifianan an soive bokani khang kha kan video upload ma sa to lo ngai thatu le lo chin chiareng te chuan kan ron soi to khain lo la reng thei ome ti chuan kan chanchinthar thlir ho pariat na chuan kan state then Assam lampang hi han thlir vele taila Northeast India lampang hi kan thlir ho tamlo viawa tun tuma hina Assam lampang han thlir ho le don taila Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Northeastern Police Academia training lai te passing out parade aman puina March ni som ni pariat zirtop ni khan thu soin
Assam le Meghalaya te chuan ramri buai an nei zinga paruk te chu chin fel thuai an du ti na soya heng ramri buai an nei zinga pathum te hi engani a boi thak de lai ani a paruk te chu ol sam taka chin fel the ni a chu wangin Assam le Meghalaya ramri buai hi reilo te chin fel the in be sei thu he passing out parade am man na hi na soya zauna changin chanchin bumi te zauna changin kumina heramri boy Assam le Meghalaya ramri boy hi chinfel manain be sayem ti an zauna chuan Assam Chief Minister Himanta hianin state pahni a cheng bi puite ril ruput manga zir niang chu atia ani chuan adu dan chuan ma theyang bera chinfel adu thu soya ti chuan Himanta hian a soizel na chuan tuna hian Assam le Meghalaya ramri boy chingfel tur hian Survey of India ten mi puite dan tur kha mi ria an then sana mi puite zel dan tur kha ramri ngeni han thlir fel da tur kha Survey of India ten ramri siam fel na hin thok meka ma son na chak tak kan ne ya he survey an nei hi state pahni te du dan anga siam fel na hi tho tur ani ti na soi bokani ti chuan Assam Chief Minister hian March ni somni pasari ninga ni khan thil soi dang pakhat poimo dewa ne chu Assama Dibrugarh district chu Armed Forces Special Power Act alam toya apspa anti hi Dibrugarh district hom chunga hli ani tak thu aron soya hei hi chanchinthar langsar deuh mai ania Armed Forces Special Power Act hi chu kandu le patirwal tuna Mizoram boy she phachin howi chuan an la reng ome India rama hian ram boy abigin tuna hian notice India le Jammu and Kashmir ate he Armed Forces Special Power Act hi man na satania chan chu tual chung boy na te hel na wang te le mi pui te na boy nan siam chungchanga hian sipai te thu nei na chak tak pe kan nia wangin he Armed Forces Special Power Act hi boy na chin fel na tan India sarkar hian mang na sa ema Mizoram boy ate po khan na sataka manania chu Assam Dibrugarh district pakhata hianin Dibrugarh Assam district pakhat Dibrugarh district atang hian hli felani tak thu soya Himanta hina thu soina hian Assam khopui ber pahni Dibrugarh khop chung hi astuna akai roi sarkar hian ti ma sona tuma chu wagin he apsfa dan Dibrugarh district a hliani tak hian kong tam takin Dibrugarh hian ma son phadon ani ati boka Assama hian he apsfa dan hi kumsang khazakwa som kwa chhawvela ulfa heltena boina an siam na satwang lai khan mantrana nia tuna hian Assam district then khat boina la re lo na mun le lau thon district then khata hian he apsfa dan hi lakal pui mekania apsfa dan hi tharuk dan zela an renew an ti thar le zel thinani chungte chu Assam lampang chanchinthar ania ti chuan kan chanchinthar thlir ho apak kuan na le top na bera chuan Union Home Minister Amit Shah chuan tun Parliament budget session nei chunga hian Waqf board ho hei Muslim ho bungro nei dan kan tinga hei soizauna kalaron neyanga alam dan po hi lam dikhi har khopa Waqf amendment bill chu putluni tur thu soya he bill ina hi hansui fia don taila Waqf ti chu Muslim hemi Arabic tongania alam dan dik tak hian kalam dik thei bik lawa chu wang chuan Waqf board tin kan soyanga Waqf ti omje chu hemi Muslim sa khodan noya sa khwa le midang te tan puina hei charity en ti atana bungrua te ramte inte khatiang ang chi an nei te soina khan ni meya he thil hi he Waqf property asap tonga Waqf bungrua te le ram le in khang ang chi ta kha leile shal phalani lawa chu ba ka thil danga man phalani lawani chumi omje ber chu Muslim sa khwa ta na mi in lal te na mo thu nei tu te na mo memal te na mo ram te bungrua te in te khatiang ang chi an ro thil nei an pek kha sa khwa Muslim sa khwa ta na an pek kha khatiang ang kha Waqf ti chu ania he bill chungchanga hianin tuna BJP sarkar hianin an tram ma sa tang khan he bill hi
siam that tumin an lo vei to veu thina malak na sang sang ta pon ne a ti chuan nikum chho khan he bill hi parliament ta abikin lok sabha putlu ni to amaro chu zirchiana joint parliament committee in zirchiana nei photsela chumi hnuwa he bill hi putlu thatle ni ro setin ya wangin tuna budget se son hin nili chung velan la nei don he mi chung hian putlun tumani chu he waqf property hi an muslim pathian Allah tana mi na mo pol te mo lal le thu nei tu ten tu matanga i an lo pek to te kha nia chu wang chuanin i kan hriat thiam thi dan per chuanin ke ni chu christian kan ne christian sa kho hi entirnan han mangtai la nang le ke hian na mo i ka ram mo ka ina mo ka thil nei then kha thil hlu kha ang chi kha ko shan tan petai la ko shan committee ko ta om ta sela athu nei tu kho ko shan hei pathian ta na ka pek ka ko shan pathian ai in ko shan committee ten lo en kol thin ta sela chu tiang chu india rama muslim te hei an biak in te an sa kho mun poimo te an zirna in te an dam doi in te an nu cham en kol na mun te khatiang ang thil rang muslim sa kho mun poimo le thil lu tam tak hi tam tak tila zong deuh tho hi waqf board ho en kol na hnuaia om ania chuan in kheni in en kol dan bumal takan ne chu central waqf board an tia india ram pum khai khom tu khan oma ti chuan state tina state waqf board an om vele ta khatiang ang khan muslim properties muslim te thil nei kha an en kol thina ni chu tu na he bila hi a controversial ngani in nilna ti chuak tu tam tak po ania abikin eptulam congress party le india bloc ami tam tak te hian muslim te engting ani muslim sakho betu te ta na thillom mom lo tak ani wangin bjp sarkarina heti lok sabha he bil han putlu an than tum le te hi an dodal thu te po an soi he hi chiang le zul zokin kan soi chowanga india rama hian hemi waqf board kan ti waqf hrim hi kumzapi som patni na lai vela delhi sultanate hun lai delhi a sultan ho na rawan rel hun lai tangaron om tan nia soi ania tundin muna hian india rama hian muslim te thil nei zong hi waqf board nuaya om hi ram te ro te bungrua te khatiang ang chi in le lo kan tiang chi hi nuai riat le point sari vel ang an ne waqf kho hian chu ba ka an ram nei hrim hi ya ma kan soi kha ro le bungrua nia chuan an ram nei zaw zong hi zong hi chut khom hian a kar nuai ko le point li vela zaw anga chut ania until nei hlut lam hi poisa zonga chut chuan cheng vai bel chen nuai khat le point ni ang hu vela chut ania chu adik thlap chu ni thailo ba sela tlang puan chu da na ni aturu ni chu tun kan choi mek waqf amendment bill hi bjp te hian sarkar an chela tanga siam thatan chak to nia a chan po india ram hun rang muslim te bungrua te ram le in le lo kan tiang chi te hi waqf thu nei na hnuaya oma wang hian constitution thu nei na hnuaya om ani lo wangin sarkar hian i vain rol theina mo thu nei na kha pakhat ma nei lo ni chu wang chon nokan ti em ani bjp lampang hian bjp chu kan soi to thina nga hindu majority hindu tam na lam party ni wang hian muslim tena hetianga thu nei na sang tak india rama kha poisa po vaibel chenoi khat le point ni hu vel ang hemi musulman muslim te sa khuwa in en kol na anga khatiang ram le in le lo kan tiang chi an oma kha control the hindu ni ber hian langa chu he bilina engeni ako te po hi ani ve thei ome ti chuan anni na an ngai dana bjp tena an ngai dana hi chuan hetiang waqf board hi atnok kan ti hrim an dilawa amai ro chu tunan kal dana hi chuan sarkarin thu nei na pakhat ma nei lawa chu wang chuan constitution thu nei na hnuaya om tir ni sela sarkar hne na ten in register venga an bung ro te chu sakamo lak sakan tum hran lo amara chu sarkarin dana nga rorel ve theina turin waqf board thu nei na siam thatna tur amendment bill hi tun parliament hain putlu kan tumani an tia hei hian soi zau hlek taila hei mizo te po hianin
i ro in sem dan te po kan nei ve hi hei chung kwa chuan Mizo chung ko kalphunga chuan unau zinga no pangberin nge ni in puyan changa khatiang khan khai ngang te hi khoi dana ma ain ziak lo ni Mizo customary law te hen en ziak em ka hrelo wa chui chen na kalo nei lutuk lo wa heng te hi hanzir chiana dan manga han ti tak tak chuanin hetia kan customary law in min hum tribal te kan ni wanghian min la hum ram zoka hei tuna nge ni uniform civil code BJP sarkar ina kalpuya tuma hi chun India rama hian dan te neu neu hetiang zong zong heti bo vekela dan inang tlang vek civil code mu pakhat hi mang tlang ila ti chuan India ta na thaberang tin BJP chun an tlang au poyeni hengti hi kan lo ngai thaliama kan lo zirchiang lo ni mai theya hei muslim te po tuna hianin han Waqf board te pon nokan te constitution hnuai omro se sa khona ina hetiang anga an bani thu thilom hi a thaloen tia BJP tu Narendra Modi le Amit Shah te in kopina central sarkar kai hroin han tho tak tak hi chu an fingania India rama an Hindu mi thiam tak tak te hi an advisor ten nia khatiang kha muslim te hi tuna hianin Waqf board chungchanga he bilan putlu na chantura po hian Waqf hoina raman nei an enkol hian enkol thalo lu toka a chan chu he an Waqf board member te hi Allah ai o muslim pathian mo khami ai o enkol turin mo wali te hi ruat thinan ya chu board member te khan nia an ni hian corruption eiruk na le an du dan anga hetiang ram te hi muslim sa khuwa dan kal te pon an kalpuina salutuk ti ten an soyatin an property khatiang an ram le bungro tam tak te kha enkol mumal lo enkol that thei lo te ma heng zong te hi he amendment bill kan putlu chuan mason na jok tur ne muslim te tan tin thiam takin muslim te tan po o om jok ang deuh tho it om takhan anon zur thiamani chung te chu ania amaro chu alelam zo taka thlir chuan muslim te mangai ngoi wang chuan BJP sarkar chuan he bill chu pulut lawang ti chu ngai dan kan nei thei mai ome ti chuan Tamil Nadu State Assembly chuan sarkar lai puin he bill parliament ta putlu atum hi an du lo awangin an assembly an state assembly a hian an do dalani ti resolution an lo pass mi to me ni ti chuan India rama hian muslim ho pol leo political party din ngeni political party muslim political party chu om ne nga maro chu pol lian ber tia soi thei AIM anti AIM tia ol samzong an soi thin AIM president le Hyderabad MP nimek Asauddin Owaisi chuan march ni somni pariat zer top ni khan thu soin he bill hi parliament a putlu phaltu BJP thopui NDA an tanrol pui hroi tupali Chandrababu Naidu Telugu Desam Party President le Andhra Pradesh Chief Minister Nilai Mek le Nitish Kumara JDU ho topa Bihar Chief Minister le Chirag Paswana Lokjan Shakti Party Ram Vilas Paswana Fapa le Jayan Chowdhury RLD hroi tupa te chu Muslim ten he bill putlu ani vai chon heng mi pali te hi Muslim ten engtika ma kan ngai dam thei to lawang ti hialin na takin Hyderabad MP le Muslim ho tupa hian thu soi ane ni heng hroi tu pali te hian ani soidana chon heng hroi tu pali te hi tuna BJP central sarkar an thopui NDA in thlun zom heng hroi tu pali te hian he bill hi do dal ngat che chun BJP te hian Lok Sabha he bill introduce tu hin an pulut ngam lawang ati ni chu wang chuanin heng ho hian an do dal lo ni me chu wang chuanin BJP hian hoi takin he bill hi putlun tuma chu wang chuan heng hroi tu ho te hi Muslim ho chung kan vote to ngai lawang ati na ani deuh ber mai chu tiang ang te chuan Hyderabad MP Muslim ho tu pa AIM hroi tu pa ni bok khan en min zir top ni mars ni som ni pariat khan thu athu soina soi chok bakani BJP tian sarkar lai puyan kai hroi tangin Muslim te sa khodan le kalpung then khathi an vei riau maya kum sang ni som pakwa po khan Muslim nu pa te in thendan
triple talak dan an local pui reng thin to po kha the Muslim Women Protection of Right in Marriage Act 2019 mangin India chuan i triple talak hi dan in a phal to lawani Muslim te hi kan soisa longa triple talak khanti te po hi Muslim no pa te hi anin thendon hian an mei che te din hun hin chewe khopa i mi pain hey Mizo pa chu Mizo chung ko chuan no pa nin thendon chuak ro ka ba che te an chuak ka chuan in thendan rang rang om ma sela khatiang deuh la khan Muslim mi pa ti hian an nu puiten thendon hian triple talak kan ti chu talak voi thum ti ani me talak te voi thum an sai chuan an nu pui te khan then ani der me ni he dan hi BJP ti hian siam that ngai nan ria chu wang chuan in kumsang ni som poko dei to khan he triple talak dan hi India rama chona man tlak to lo man to no he dan mang lui piang chu i dan bo chianga ngai niang tin triple talak pi la kha an lo siam tha to poka chuan han soi zau le ta hlek tai la a top na per te po ni poka i triple talak te po thavia wangin langma sela ega tinge BJP chu Hindu polanga ngai ani wangin Muslim sa khuate kal mangle anin en kol dan anin op dan te an kal phung shrim shrim kha enga tinge BJP hena veitak view kan ti chon an du control thei tur sarkar dan manga control an du ni kha bul pui berani I kan video ron upload ma saber lampak tila ma sa pali na vela mi comment pakata hini channel hi BJP sarkar soisel dan nirnga talawan tia ya ran pain BJP ka soisel ran pa pon ni lawa amaro chu India rama hemi Majoritarian anti apol lian zok te sa khol lian zok te na India ram chu multicultural kan ti dona mi nam rang cheng khom te sa ko rang cheng khom te kan nia in lung rual tak le in ngai tlang taka akum som ruk chuang te me khatiang kan lo om khom to a tun hnaya modi ten BJP tena central sarkar na han changa tin BJP sarkar na state chang ate oma an state sarkar na piang heting har sadna lo om ta ti avei om ka tia chu wang chuan ka va soi sel ngor lam ni lawin an ril ruput mang an ideology kha karon soi lang thin zok ani ti kha ka channel min ngai thlak sak tu ten ka cha du cheu nia a ran pain he ke chu political party a eng party ma po ka ni lawa ka va be ngor lam ni lawin nam te nau zok te Christian sa khu betu te kan nia India ra ma hena Mizo nam mang zong pen nam tlem zok te kan nia chu wang chuan nam lian zok te na min chim ral tu ra mo ki ma ni na ham that na kan nei ve te le tun ma pi le putanga kal phung ti dan phung kan nei te nok tia khatianga nga min han chim ral min han dip tu ra mo min chung tlak turang kha ka du lo wangin hetiang central sarkar BJP kal phung te po hi ron soilang thin kan ya hei Muslim sa kho kan ni lawa Muslim te chunga BJP ru ruput mang nia ka hriat dan te le hang engeni chanchinthar lama te po comment tu tenan soi then angkha ka ron soi chong ne deuh mai a ke chuan chung te chu nia chu wang chuan India rama hianin nam te nau zok le nam tlem zok te kan him sel theina turin ke ni nam tlem zok te sa khotlem zok te po hian tuna central sarkar malak mek le an ru put manga kha kan hriat thiam theina tura awareness siam zok a kain nga ya ka va sei sel than pa lem lo engeni an mani ngor kha ka va target pon ni lawa an malak dan lo lang chuak thina kha ke chon ka ron tar lang mai thina ni ti kha comment ka ron chan na le ka soi fian ang te po lo ni sela ti khan he Waqf bot chung chang po hi ep tulam pang hi chuanin an pompui na rin om chia lawa chan chu India rama hian politics si angai nom India politics ngai nom deu ni ka ti to then kha hi tuna hian BJP te hian Hindu vote thlang mu ta sela chan chu Hindu population India raman tampera wangin Muslim vote hin mu chia lo po ni sela sarkar lai puya hianin sarkar siam theina tur vote chun an nei mai the ni chu tiang te ni wang chon ep tulam tan chun Muslim te tilung oi lo hi la om via chu wang chun he Waqf amendment bill po hi an pompuin rin om chi lawa thlop tu piang ka chu Muslim te tan chun in vote an chak om lo rei don ani India rama hian Hindu ti lo chun Muslim te hi sa khuang zonga tamberan nia wangin chu wang chuan tulam pangtan chun Muslim vote bank hui trok theina tur chu Waqf amendment bill hi thlop lo kha ani mai ome chu wang chuan in
ep tu lampang chuan he parlamenta pas tura move ani huna po hian an thlopui arin omlowa amaro chu BJP majority an nia wangin atlang nge chuan arin om bawk ani chungti chu kan chanchinthar thlir zauna nia kar top lamte ni boka tun tum chu hei dar kar khat don ani tamai a rei ta hle mai min lo thathiam don nia tikhan kan du tok le don anga in comment te po ka lo share thina soile soi nu like te comment te kamu hianin alomom ka tia hei ka thu top na ni fo thina tin kan channel la subscribe lo ta pon khongai takin min lo subscribe sak ula ti chuan a share chhona kha phal vekania lo share chhong thinula ti chuanin a thleng zawanga ngai thlatur tam tak te kan nei belanga ti chuan kan thokho tlang zel don dia tuna tan chon kan du tok le photang